ازاي تعمل برنامج ساخر وحاجات زي كده بتحصل في البلد. كونك ان انت بت- بنعمل برنامج علشان ننسي الناس شويه همومها، ساعات بيبقى صعب قوي انت بتتكلم عن اللي حصل. للاسف احنا برنامج مسجل، ناخد 10 ايام اسبوعين قبل ما نطلع حلقه، ف مفيش، ما عندناش قدره ان احنا نطلع حلقه النهارده عن اللي حصل امبارح. فانا بقول الكلمه دي علشان بعتذر ان انا ما عندناش ولا الامكانيات ولا المقدره ان احنا نتكلم عن اللي حصل دوت في وقته. فاحنا مأجلين الحلقات الاسبوع دهوت، نتكلم يمكن على حاجات حصلت قبل كده. ارجو الناس تتقبل انها تشوف حاجات تخفف عنهم شويه، ونحاول ان احنا ناخد وقت علشان نستوعب شويه اللي حصل، نتكلم على ده بعد كده. وربنا يصبر الناس دي كلها. لا حول ولا قوه الا بالله.